Neto nga Fernandina ing megdagdag king hane dareng mata sa opisyal ning Philippine National Police o PNP kay bat me promote bilang Police Brigadier General ngening June. Police Brigadier General Gemma Cruz Villuan amibait at meragul king barangay San Nicolas king syudad ning San Fernando binisita ya king syudad inyang June 22 nung nukarin pepakilala ya kareng lokal na opisyal king pamanimuna ng Mayor Vilma Caluwag at Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales. King kayang pamagbisita dinake ng Cruz Villuan na dalane king kayang serbisyo ing aral at value sa abalo na iba't kareng eskwela king San Fernando at Pampanga kayang linuban bayo ya mekalup king Philippine National Police Academy. Kasalukuyan niyang magsilbi Cruz Villuan bilang Executive Officer ning PNP Directorate for Education and Training king Camp Crame. Bayo yung kayang promotion tilna nala reng niyayaliwang maulagang posisyon king organisasyon. Bilang Police Brigadier General, kabilang kareng kayang obligasyon ing strategic planning, regional oversight at policy implementation king kilub ning PNP. Tinagon king pamananggap kang Cruz Villuan ing hepe ning San Fernando Police ay Police Lieutenant Colonel Pearl Joy Golayan, City Local Government Operations Officer Alan Don Malonzo, City Administrator Attorney Krista Nico Abad at aliwa pang lokal na opisyal. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balita ang tutuking balen, susuyo.